ngo nisige ivu, ubu buhanuzi mbuhanure nisize ivu. Iri ni ivu, iri ni ivu. Bibiliya iravuga ngo mwambara amagunira mwisige ivu. Ivu anezeredededebo, iri ni ivu. Uwiteka yambwiye ngo ariyizi. Yohana yaraje mu Burundi nimwumva, senekeseredededebo, ararangurura mu ndimi zose ubutumwa bwaravuzwe mu gihugu hose. Iki ni igice cya mbere cy'amasengesho. Data yambwiye ngo nta gice cya gatatu kizabaho ngo mbitangaze. Igice kirashoje, cyari cyo kuba buno hasigaye gupfa. N'uyu wapfuye ndamuvuga. Kandi never again. Mu Burundi yamenetse arahagije. Mu Burundi yamenetse arahagije. Sendidede FDD. Yenda umuhanuzi Imana yatoranyije ngo mpano iri nivu, iri nivu, iri nivu, iri nivu, iri nivu, iri nivu, iri nivu. Witeka yambwiye ngo mpanure kurangira kuvaho kw'abasendidede FDD. Mwariyubatse, mwumva murakomeye, mwumva murahambaye, mwumva muteye imbere, mwumva ibintu byanyu ni fresh. Mugabo yera y'ukuri ivuga ijambo ikarisohoza, iyicaye kuri yanyu, iyo itajya yitiranya amazina. Nagira ngo nkumenyeshe ko igihe cy'abadede kishyizweho iherezo. Harimo abarundi batizera, byo n'uburenganzira bwabo. Uwantumye yambwiye ngo mbitangaze, mbivuge muri mu gihe cyo kugira ngo sendidede FDD n'ibirango byayo n'ibimenyetso byayo mu gihugu cy'u Burundi. Petekeshezerede mu gihugu cy'u Burundi muzabyumva mu mateka. Muzabyumva mu mateka. Yohana avuyeho, Yesu yiyiziye. Imana yambwiye ngo muri iyi minsi 90 igiye gukorera igitangaza igihugu cyose cy'u Burundi. Mu minsi 90 turangije dusenga, igiye gukorera igitangaza wowe. Kintu hano ntambaye nigunira. Bibiliya iravuga ngo basenga biyirije ubusa, bisize ivu, bambaye amagunira. Petekeshezerede. Iyi ni itarike ya mbere Imana yakorotiriye amasengesho. Uhoraho yasoje amasengesho. Buno hagiye kugaragara umugabo, umugabo abahize ari babiri bahigana ubutwari baratabara, bahize ari babiri hatsindura. Nje sige wimitse, ariko Imana yanyibwira yambwira ngo niyo yafashe ibihugu byose ibigabiza, ishyira hanze intege nke za Ndayishimiye, ishyira hanze intege nke za Reverend Kuriye, ishyira hanze iri shyaka. Biracanganyukirwa, n'abariyoboye baracanganyukirwa. Imana niyo yabanitse inshuti yanjye. Yenda urantuka, urambona nabi, urandeba nabi, ariko nkumenyesheje ko Imana ariyo yatumye ikingura runo rugi. Eliya, Imana niyo yamweretse Ahabu. Eliya yinjira mu gishingwe cyo kugira ngo asenyere Bayali, asenyere Dagoni. Rero ab'impoho barananiwe, abanyepolitike barananirwa, bahabwa ibiturire, abandi barahunga, abandi baratsindwa. Nibyo ko mugabo hari umuntu witwa Yesu, hari umuntu witwa umwami Yesu, hari umuntu witwa Jesus. Uyu yagiye gukora ibimenyetso n'ibitangaza no twumiza. Petekeshezerede. Uyu yagiye gukora ibimenyetso, ibitangaza, utwumiza. Wabyumvise neza niba uhari. Jewe Imana ejo muzaho twasoreje kuwa Mungu, abakurikiye ubutumwa bwatambutse n'ubu yabimbwiye, yabimpaye uko bibiganza n'ibyera. Ibi ni ibyera. Turi mu ijambo ry'Uhoraho. Barundi kazi, ijoro ryanyu ribi ryo gusenga, amanywa yanyu abe yo kurorera. Ibi mbivuze ku murango, kubera ko ubundi iki kintu cy'amasengesho ni ngombwa ko umupira utangira twe dushoje. Rero amasengesho turayashoje, asigaye ni ukubabwira ibiri kuba
ibyenda kuba n'ibigiye kuba, umuntu akababera imboni ya mwemu yera. Cyubahiro ni cy'Imana. Rero sendidedefudede yagaragaye nk'ikomeye, ubuhanuzi twavuze Imana yaduhaye yagaragaye nk'ishoboye, igaragara nk'ihambaye, akagabo gahimba kandi kataraza. Ndababarire, ndababwire neza, ntabwo iyi guverinoma yarahiye n'abayirahije nta kintu gihari bagiye gukora. Nta 2020 ni ukubazirika ku katsi, ni ukubahenda. Nta 2020, nta kazoza ka 2040, nta kazoza ka 2060. Oya, oya, oya. Ntabwo iki ni ikimenyetso nge nakoze nk'umuhanuzi mu buzima bwanjye. Nigeze nkora ikimenyetso kimwe ni mwijana. Iki ni icya kabiri nkoze. Iki ni icya kabiri nkoze. Aho nzi nabashije kugera senga mu bikomeye cyangwa mu byoroshye, kandi ndi umwe mu bahanuzi Uwiteka yatoranyije intwaro. Neva rero n'ingoma ye n'ishyaka rye na Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru, Imana niyo yakinguye urugi rwo kubagabiza abahanuzi, kandi uko byagenda kose barabahirika. Uko byagenda kose nta jambo Imana yavuze ngo rigire gute ngo rihere, muratembagara. Irya mukuru riratinda ntirihera, niryo rya Kristo yavuze niwe mukuru. Ubuhanuzi bwe rero bugiye gusohora. Abapfuye ni benshi, abendaga gupfa ni benshi, abababaye ni benshi, abafunze ni benshi, abikoreye amaboko ni benshi, abahunze ni benshi, ababuze iyo bava niyo bajya nabo ni benshi, ariko Imana ibishyizeho iherezo. Nabimanikira amaboko, Uwiteka abishyizeho iki? Iherezo. 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 Iherezo rwose. Ni ukuzimanganya hose. Nta kimana yambaza rwose. Nta n'ikimana bye yambaza. Ubuhanuzi nahanuye, indirimbo naririmbye, ubutumwa natambukije, ababwizeye, ubw'igihugu, ubw'abantu ku giti cyabo, abo nasenge mu buryo butandukanye, a distance, kwizera, gukorera Imana kwa intambwe za tepokeshezerederebo. Ingoma yarangiye, yarangiye. Sishoje amasengesho, sicyo mwari mutegereje. Benshi baravuze bati ko pasiteri atarasoza amasengesho, ko umuhanuzi atarasoza amasengesho, mvuye ku musozi wo gusenga. Ubutumwa rero nkuzaniye uze kubukurikirana uburangize, bukubihira, bukuryohera. Singe mwe muyera muri wowe mushyashya ukande saboni, wowe dusanga ari ukorera like, ariko n'umushyashya yakora like. Biremewe muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe. Ntabwo nge sezeye, ahubwo dutangiye bundi bushya. Bundi bushya. Kiciro cya mbere turagishoje. Buno tugiye kubona, ntabwo ushobora gusoza amasengesho ngo habura ikintu Imana ikora. Ibyo ntibishoboka, sinazagaruka kuri kamera. Oya, buno tuvugana aya masengesho minwi nizigera saa sita zuzuye neza, Uwiteka aragira icyo akora. Ntabwo nsenga Bayali, sisenga Dagoni, ntabwo turababyara. Ubuhanuzi Imana yatunyujijemo, ntabwo ari ibiharage, ntabwo twaje hano muri aya mezi 3, ntabwo ariho turi kuronderera ubuzima. Oya, oya, oya. Gendengeje imyaka 40, ndakuze, iki ni igiti kirabije. Rero iyo mburondera ubutunzi, ngiye nazengurutse Burundi imyaka 9, mba narakereye urubuga rwa YouTube, n'ibyo mbwirije nabo sengeye byose bikajyaho. No mu Rwanda nuko. Aya mezi 3 rero nge nuko Uwiteka yampagurukije arambwira ngo kora ibi. Ndetse igihugu cy'u Burundi Imana nimara gusoza ibi bintu, hatagize indi misi y'Imana uzumva yabandanya ubutumwa bwiza, zambwire muhe rwose tujye kwa noteri twuzuze mwihere abandanya akomeze. Yego, uko ni ukuri. Mugabo turategereje, ntabwo twirata ibyejo, turirata iby'uyu munsi. Intambwe imwe rero, umwanya umwe rero, igihe nk'iki, mu murongo nk'uyu, umva uko mbahanuriye, umva uko Uwiteka avuze, ankoresheje, wabyivugiye muri rivu n'isizi.
sendi dedefudezi utwayo n'abayo n'ibyayo n'ibikorwa byayo byose Uwiteka biranduje mu gihugu, ndetse na politike yabo ishingiye ku mavoka, ku nkwavu, ku bibyera n'ibindi bintu biciriritse biri aho ngaho onye. Ngira ngo birarangiye, ngira ngo bikuweho, ngira ngo Uwiteka agiye kubaha Dawidi. Atangiye mbabwira iby'ubwami bushya n'ubundi bwami buvuyeho. Ubu tuvugana rero uwitwa Dawidi niwe mugiye kubona mu gihugu cyanyu. Dawidi mugiye kumubona na muka Dawidi mugiye kubabona. Nababwiye ko abafunze aba bagiye gufungurwa, Imana ibimbwiye. Buno rero amasengesho turayashoje iminsi 90, kuko hari ukwezi kurenza iminsi 30 ubwirenzeho. Amen, ntacyo bitwaye. Ubwire nkusobanurire ko data we ariyubahishije mu mirimo n'ibitangaza. Farashe n'uyihetse batakaye mu nyanja. Amaboko akiza abarundi mugiye kuyabona, imbaraga zibohora abarundi mugiye kuzibona. Rero ubu butumwa turabushimangira dute rero? Tubwiye abantu ko ubutumwa bwose Imana yaduhaye nta muntu wabudutumye. Ubutumwa bwose Uwiteka yanyujijemo ntabwo ari ibyo umubiri. Ubutumwa bwose ndemanga ko ari Imana yabubahaye n'umwami Yesu n'umwuka wera wabunyujijemo nk'indogobe. Buno rero tuvugana abarorereye n'abari maso mugiye kwakira iyo message n'umutima mwiza kubw'ubuntu bw'Imana. Nukuri nubwo kurahira ari icyaha, ntabwo hano turi gukina umukino wo kugira ngo twinjize byinshi cyangwa bikibuya. Oya, nuko hari ijambo Imana yavuze uhereye Burundi buriho nge ntarabaho, ndetse inarivuga ahahise hacu n'ubirarivuze. Nibi rero bigiye gusohora, izina rya data rigahabwa icyubahiro. Nyemera rero twanzike byose tubivuge idonido, ubundi bisigaye ni mu rurere. Nyuma yo gusoza amasengesho ibigiye kwibonekeza murabibona, ibigiye gukurikira murabibona. Nyuma yo kurangiza aya mahombi ibigiye kuba mwese muraza kubyibonera n'amaso yanyu n'ubwenge bwanyu, ndetse abari hanze musengera, abari imbere n'abari imbere mwisengere, natwe tubasengere. Ubundi data we ari mu kazi, Imana iri mu kazi, Yesu ari mu kazi. Bwo gusoza fite ubutumwa bwo gusoza, ngira ngo mbwire abarundi n'abarundi kazi by'umwihariko. Uyu we yarapfuye aranabora, nta kirengera, nta kivurira, kupfa na kufa no kometi. Imana yambwiye ngo Burundi bumaze gupfusha abantu benshi, wongeyeho n'uyu. Uburundi bumaze gutakaza amamiliyaridi menshi, wongeyeho n'ayaraye agiye iri joro. Burundi bumaze gutakaza abaperezida benshi, wongeyeho n'uyu ugiye kuvaho. Nagira ngo mbamenyeshe ko kigeragezo nta kigeragezo kitagira iherezo. Zomene ya zopaya iminsi 90 Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo igice cya mbere kirarangiye cy'amasengesho. Data yambwiye ngo nta gice cya gatatu kizabaho cyo gusenga. Ni igice cya mbere kirangiye, icya kabiri nicyo tugiye gutangira. Cyo ntabwo ari icy'amezi, ariko igice cya gatatu nagira ngo kumenyeshe ko ari icy'amashimwe y'abarundi n'abarundi kazi n'inshuti z'abarundi. Mugabo uhoraho yafashe ingingo ku bwicanyi ndengakamere, kwikunda birenze urugero. Kunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, niryo tegeko ry'igihugu cy'isezerano. Igihugu cy'isezerano ntabwo kibamo zomene ya zopaya uraveme bayo kamene kuwa
Imana ishobora byose, isumba byose, ihagaze ku dutumba twose, ihagaze mu bisagara byose. Icyagora ikisagara cya Gitega mu gikururiye akarambare, mwebwe banyepolitike mwapangiyeyo abo mwica, mugambanira yo mwica, ushyizeho n'uyu turamugarukaho, ushyizeho abafunzwe, abanyurujwe, abatemwe, abahunze. Izo nama zose zakorewe mu murwa mukuru wa politike Gitega, Bujumbura nako Igitega. Nagira ngo mbamenyeshe ko nta gahora gahanze. Eliya yahagurukanye na Ahabu nk'umuhanuzi, Ahabu ahagurukana na Yezebeli, Eliya ahagurukana na Elisa. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Barundi kazi, nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Ntabwo ndi kwifotoza, ntabwo nje ngo twifotoze, sinje ngo nkubwire ngo urumva ngo urabona ngo ahari ngo vraiment ngo do. Jamais. Uruba rwabaye, uruzi rwuzuye. Yerusalemu tuzayigenda tuzayitenda genda, Yerusalemu tuzayikandagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigenda genda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro. Tepo keshezeredererebo. Imana itabaye igihugu cy'u Burundi. Nemye sinyatire y'Imana. Uhoraho yasinye. Yarirahiye, Imana yarirahiye. Yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitazagiha undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Peteshezeredererebo. Yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya. Imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli amutuye, Uwiteka bamuvugaga barahora. Uburundi bwaravuzwe, ariko nabwo bugiye kubyara umuhungu na nyina wundi ngo yabyara iki? Agahungu di, ariko n'agakobwa. Haleluya. Kuko Esteri ni umukobwa, Ana ni umukobwa, ndetse Rusi ni umukobwa. Nawe ubaye umwe nko muri abo badamu cyangwa muri abo bakobwa, kudesha. Tepo keshezerederebo. Uburundi, yewe we, data yambwiye ngo mbabarire, mbabwire, mu migezi, mu biyaga byanyu iwanyu, Bana yambwiye ko imigezi igiye kuzura. Imigezi igiye kuzura, kirere kireka imvura idahita. Mana nyagasani, abanyepolitike mugiye guhura n'akaga, mugiye guhura n'akayobera bahinga, ntaho gukirira hahari. Imana yarababwiye mwanga kumva, Imana yarababuriye mwanga kwemera, Uwiteka yarabarondeye mwanga nta mpamvu. Tepo keshezerederebo. Nagira ngo nkumenyeshe ko ingabo zigiye gutaha ziri muri Kongo. Nagira ngo nkumenyeshe ko igihugu mugiye kuyoberwa, niba bwije cyangwa bwakeye. Mugiye kubona isaha ya 9 y'umukara mbi, isaha ya 12 mbi. Hararokoka, harashobora, harambuka, haranyura babandi Imana yahaye ijunja n'ijambo, kabavugaho kizahabacisha. Noneho harimo abantu tuvuga ibi ngo bagize ubwoba. Ni ngombwa kubugira, none ko wanze gusenga, kutari mu mpwemu yo gusenga, ibizakubaho uzihangana. Koko Imana Uwiteka aje kurandura sendi dedefuded mu bushobozi ifite, mu byo yubatse, mu byo yagezeho. Nk'uko umubumbyi
inkoni ihombera mu biganza bye niko Imana data rurema igiye guhombya sendidede efudede petekeshezerede zomene ya zopaya. Haleluya. Ube mu gihugu ube hanze y'igihugu ugiye kumenya ko Imana yaje mu Burundi. Nta jambo yavuze rihera. Ube ubona utabona, ube nyamuragi ubuvuga, uzamenya ko Imana yaje he mu Burundi. Kandi bizagaragarira mu bikorwa ndetse no mu bimenyetso. Buno ndi kuvuga n'umuntu mugabo yizavugisha imirimo, ivugishe n'ibitangaza. Harimo barupinzi, harimo abazi gupinga, harimo abanze kwihana, harimo abavuga ngo nayanjye, abandi batumva, abandi batemera. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira bazibonanira. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira bazibonanira. Hano hagiye guca uwambaye atepokeshezerede. Haleluya, 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 haleluya. Tepokesheze sebole nenenebo. Amina, haleluya. Mbwiye umuntu uteze amatwi uri kumva, fata amasengesho yo kuvuga ngo Mwami Yesu umpangaze, umpagarareho, shyireho ikimenyetso cyanditseho ngo Uwiteka azibe. Za nyuguti enye Yesu zibe zanditse mu ruhanga rwawe, maze ntakiri yayandi. Abagabo bavuze ko bakomeye, abagabo bagaragaye ko bashoboye, abagabo bavuze ko Imana nayo nta kimaze, abagabo batutse umwuka w'Imana barawufunga, bavuga ko nta kigenda. Ariko iyavuze kera niyo yongeye kuvuga, kandi ibyo yatubwiye byose izabikora. Izatuzamura twicazanye n'ibikomangoma. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Nagira ngo nkumenyeshe, nagira ngo nkubwire ko, nagira ngo nkubwire ko, nagira ngo nkusabe cyubahiro kibi cyisumba ishobora byose. Utabusya bwita ubumera. Utabusya bwita ubumera. Utabusya bwita ubumera. Twarahanuye ntimwumva, turasenga turaririmba ntimwumva, hari ugiye kuza, haje Yohana ntimwumva, haza n'abandi ntimwabemera, mugabo hiyiziye nyiri igihugu, nyiri urugo yaje. Tekerezerene nyiri urugo yaje. Ubwo ufite uko urabigenza, ufite iyo urahungira, ufite iyo urekera. Nyiri urugo yaje. Umwami Yesu yaje. Ubutumwa bwaravuzwe, Kenya buvuga ibwira abarundi, Ubugande buravuga bubwira abarundi, u Rwanda ruravuga n'ibindi bihugu ntari burondore ngaha. Mugabo ntibumviye, ntibumvise. Reka rero muhigure n'Imana, ibindi sijuru. Dori bendera ya Yesu iramanitswe, nguwaraja huru yacyo watabarabe. Ati yemwe ndaje ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizere ubutwari bwe. Ati yemwe ndaje ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora.
ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora nubwo intambara iturushya twe gucogora umva impundu ziravuze aranesheje ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo ku Mbabazi TV gatatu, iminsi 90 turi gusenga. Uyu ni umunsi wa nyuma tugira ngo tugusabire umugisha urugendo ugendanye natwe, wowe uri muri Amerika, wowe uri mu Burayi, wowe uri muri Afrika, wowe uri mu Burundi, mu gihugu indani. Nukuri nguhaye ikaze, twiyirije ubusa nk'uko wabibonye mu nyungu zo gusoza amasengesho, twisiga ivu bifite ikimenyetso nk'uko twabivuze, mu nyungu zo kugira ngo ibintu birishirizeho kugenda neza. Ngira ngo rero umuririmbyi yaravuze ngo ese ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti imwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutwari bwiwe. Ngira ngo tumaze igihe mu ngwano, tumaze igihe mu kintu kitoroshye. Twatangiye duhanura, dutangira turirimba, dutangira twigisha, dutangira duhugura, dutangira tugira abantu inama, dutangira tubwiriza, dutangira dusenga. Iyo ni imirimo yagiye ikorwa en general n'abandi dusengera a distance. Mwese murabafatanya bikorwa beza ku Mbabazi rero channel cyangwa se iyi TV, uru rubuga ngurukana bumenyi channel yanyu Imbabazi TV gatatu. Ngira ngo rero nta handi uhoraho yanyujije message yanyu naha koko jewe mu busanzwe harimo n'ababimbwiye n'ababimbajije batese nawe namahera uri kurondera. Ibi bintu bikozwe amezi 3, ngira ngo mu myaka maze, mu gihe maze igiti kiri kurabya muri kubibona. Ntabwo rero aya mezi 3 ariyo nabandi gushakamo ubutunzi ntabonye mbere, cyangwa se mvuge ngo nibwo ndibubone nyuma, ahubwo izina ry'Uwiteka niryubahwe. Mpamya ko imyaka 9 namaze mu gihugu cy'u Burundi ntago byari binaniye gucreate urubuga rwa YouTube ngo ntangazeho ubutumwa cyangwa sengera igihugu cy'u Burundi. Ntabwo iminsi nahamaze ari uko imbuga zitakoraga, zarakoraga ariko nta na groupe ya WhatsApp nigeze shinga, n'ubu ntayo ngira. Kandi suko ntabizi neza, ntayo ngira. Umuntu ufite ni Kristo Umwami Yesu. Mpumurije abantu, ntabwo turi guparika, ntabwo duhagaritse, ntabwo tubivuyemo, ahubwo bigume cyanke byorohe. Ndagomba kubona uw'abami, bavuge cyanke babireke. Ndagomba kubona uw'abami, ndagomba kubona uw'abambwe witanze ku musaraba. Ndagomba kwambara inkomezi, bandanyura urugendo, biguma cyanke byorohe. Ndagomba kubona uw'abami, bavuge cyanke babireke. Ndagomba kubona uw'abami, ndagomba kubona uw'abambwe witanze ku musaraba. Ndagomba kwambara inkomezi, bandanyura urugendo, biguma cyanke byorohe. Ndagomba kubona uw'abambwe. Mu izina ry'Iyantumye kandi yantoranyije kandi yampamagaye, nta gihe mfite cyo gutakaza mu bitafitiye umumaro. Igihugu cy'u Burundi uhoraho ubutumwa yahagurukanye, uhoraho ubutumwa yavuze, abandanyije kubuvuga kandi arabusohoza. Iki ni igice cya mbere kirangiye, tugiye kujya muri gice cya kabiri. Cya kabiri rero nicyo tugiye gukina finale, koko icya gatatu ni amashimwe. Iki gice cya mbere cyabaye icy'amarira, kibi cyo gupfa, kibi cyo kubora, kibi cyo kunuka, kibi. Donc iyi misi abarundi muherereje nyuma
iyi minsi unkurikiye uherereje inyuma yabaye iminsi mibi ku buzima bwawe, ariko imbere koko ubuhereye ejo tuzatangira igice cya kabiri saa sita z'ijoro nikizigera, hamwe baraba binjiye mu gice cya mbere cya kabiri cy'amasengesho n'ubuhanuzi n'umuhamagaro. Koko icya kabiri ni vizavi, ni komba ya mwisho. Icya gatatu rero ni icyo guserebura. Nta gice cya kane kizabaho, hariho igice cya mbere turangije, igice cya kabiri tugiye kujyamo cyo gutsindwa kw'abadede na sendi dede, igice igice cya gatatu abarundi bazaba bari mu mashimwe, bazaba bari mu mashimwe. Ijambo nagufashisha kugira ngo ubyumve neza, sakra nefu mu gushimisha data, mbese urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Watumye Yesu aza mu isi yacu, windushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sa cyakira. Haleluya! Iki cyubahiro ni icy'Imana. Ni ukuvuga ngo imbere y'ishobora byose, Imana yakunze urukundo igihugu cy'u Burundi, rusumba ukwezi, rusumba izuba, rusumba n'isi. Nta hantu twarushyira ngo rwuzure, nta hantu twarutsindagira ngo rujyemo. Ufashe ijuru ukarihindura impapuro ukandika, ufashe ibimera ibyatsi ukabihindura amacumu y'abanditsi, ugafata inyanja ukazikuramo wino ugapakinga, ukandika urukundo rw'Imana miliyari 8. Ntabwo dushobora kururangiza turwandika. Haleluya! Uyu muntu yavuze urukundo rw'Imana rwa ngo ni kuzimu rugerayo, aravuga ngo rusumba ukwezi, aravuga ngo rusumba izuba. Hari urukundo umugabo wawe yagukunze, urwo rurashira. Hari urwo umugore wawe yagukunze, urwo rurashira. Hari urwo nanjye nagukunda, urwo rurashira. Hari urwo wankunda, urwo rurashira. Hari urwo igihugu kikunda bene gihugu, perezida agakunda bene gihugu. Hari urwo bene gihugu bakunda perezida, urwo rurashira. Inyanja zose, abami bose byo mu isi bijya bishira, ngo ariko urukundo rw'Imana rutagira akagero nirwo rutazashira. Ndakobrija rero ube obrijwe kurondera, gushakisha uru rukundo rutagira iki akagero, rutagira iki akagero. Wabyumvise neza cyane. Koko urwidukunda twe bari mu isi nirwo rutazashira. Nari umugome no kwima Yesu wambambiwe ku musaraba, ariko mubo yacunguje amaraso nzi yuko nanjye ndimo. Icyubahiro ni icya Data. Uyu munsi iyo umuntu akundanye n'umukobwa, uri umusore ugakundana n'umukobwa, parudo gato mbanze mbahanurire kuko turi gusoza. Iyo umusore akundanye n'umukobwa bagirana isezerano n'ibyo bemerana, aho babivuganira simpazi. Niyo bibahiriye bagira mu rusengero bagasezerana irindi, bakagira mu mategeko bagasezerana irindi, ariko uru rukundo rujya rurangira, rujya rushira, rujya rurangira. Mugabo urukundo rutagira akagero n'urw'Imana yakunze abari mu isi, rwatumye itanga Yesu Kristo nk'umwana w'ikinege. Twebwe rero twagize abapasiteri babi, tuba babi nanjye ndimo, tuba abashumba babi, tuba abungeri babi. Intama tuyoboye batwakije Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko urukundo twapfundikanye na Kristo ntirwaba ruhambiriye. Ntitwaruzirikana mu gatondo, ntitwaruzirikana saa sita z'umurango, ntitwaruzirikana minwi cyangwa midi. Apana, urukundo
aba bashumba batwigishije bwo gukunda Imana ntabwo ariko byari bitegerezwa kuba. Twari dukwiye gukunda Imana tukaba dufitanye nayo isezerano nkuko nayo idukunda, nubwo tutabikora nkayo, ariko nibura umuntu akagira n'icya kabiri. Twe rero dukunda Imana turangije akazi, nyuma y'umugore, nyuma y'abana, nyuma yo kurya, nyuma yo kwambara, nta wayipfira, nta wayemera, nta wayitangira, akunabara. Sorry. Ibyo bintu nkuko mbikubwiye, twe dufite urukundo rero rutituye, rutuzuye. Ariko urukundo rw'Imana yacu ngo nirwo rutagira iki akagero. Yesu Kristo nashimwe cyane. Nirwo rutazashira. Ingoma zose, inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro. Urukundo ntirwashira. Urukundo ntirwashira. Uru rukundo rw'Imana rushorerwa na Mwuka Wera. Hari Mwuka Wera ukwereka ibyiza Imana yagukoreye, hakaza Mwuka Wera ukwereka ibyiza Imana izakora. Noneho muri wo akaduzamo amashimwe, kugira ngo abantu buzure Umwuka Wera baguruke mu musozi, kugira ngo abantu buzure Umwuka Wera bafate iminsi 5 yo kwiyiriza ubusa, kugira ngo abantu buzure Umwuka Wera babe mu mashyamba basenga cyangwa n'ahandi. Yego, nta kindi gishobora kubigukoresha atari imbaraga ya Mwuka Wera. Imana idutabare, Mungu adusame. Twebwe rero twahuye n'abigisha, natwe tubabigishwa, ariko biragorana. Nagira ngo rero sabe wowe udukurikiye, nagira ngo ningi wowe turi kumwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wantumye, ube tayari, ube tantifu, ube uw'agaciro mu maraso ya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Vugurura urukundo rw'Imana, uruzura Mwuka Wera, urahabwa ibyasezerano. Ariko twebwe usanga n'ijuru riturondera rikatubura. Tugira umwanya muto cyane wo kubana n'Imana, bikatuzanira igihombo ku musaruro n'umwimbo twakabaye dusarura mu kumenya Imana. Ntabwo ushobora gusoma Bibiliya uri mu mubiri, ntushaka kuririmba uri mu mubiri, ntushaka gukorera Imana uri mu mubiri. Ibyo bintu byose bisabwa gukorerwa mu mwuka kandi bikaverifiya n'umwuka, bikagenzurwa n'umwuka. Verification cyangwa se ku verification ni ijuru riyikora, ryo riyikorera mu mutima. Niho ijuru rireba. Reka nkusengere data soze, nkwifurije gutangira igice cya kabiri uri umwe mu bayobowe n'Umwuka Wera, uri umwe mu bafitanye urukundo rwagutse rugaragara na Kristo, uri umwe mu bafise ubuhamya cyangwa se uburongozi bwiza mu byamwe mu yera. Turashoje imirimo mwakoze yose. Ejo nari ndi mu mazi mbasabira umugisha. Reka dutangire igice cya kabiri kisa n'igikomeye n'ikigoye, kuko cyo tuzavuga abapfa, abatazarangiza, tuzavuga ibyo kuvaho biri seriye. Naho mbere twashyizemo kwihana, dusaba abantu ngo bace bugufi, dusaba Neva na madamu we ngo basenge, tubwira abantu guhindukirira Imana. Buno rero urugi rurikinze, hagiye kubaho bamwe bahanwe, abandi bahembwe, bamwe bakurwe ku butegetsi, abandi babuhabwe, bamwe birukanwa, abandi bakirwa. Niyo mpamvu nababwiye ngo mwasenga mutasenga, ntabwo CNDD-FDD iri mu murongo wo kwihana negatifu, ntabwo bishoboka. Rero ndagushimiye, Imana iguha umugisha. We twagendanye iyi minsi 90 cyangwa se na mbere yaho, nawe tutanguranye uyu munsi. Welcome, dusengera igihugu tukibohoze. Ndagushimiye Mwami Yesu, ndagushimiye Mwana w'Intama w'Imana, ndagushimiye Nyaguhora ku ngoma. Haleluya. Petekeshezerererebo. Wagendanye n'Abisiraheli bageze i Kanani, wagendanye n'Abisiraheli ubajabutse ikiyaga gitukuru, ubajabutsa na Yorodani barashyika, wabanye na Eliya na Elisa. Haleluya. Uyu munsi none ni kugiye kugendana n'Abarundi n'Abarundikazi, urugendo rwabo rugashyika. Ndagushimiye umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, kandi iyi minsi yose ibikorwa byakozwemo, imirimo myiza yatambutsemo, mbasabiye umugisha wo guhezagirwa
basabiye umugisha wo guhembwa no kwakira umugisha uvuye mu ijuru. Ndagushimiye rero, ntabwo ari ngombwa ko mbakoraho cyangwa se baza hano, ubwo ikiganza cyawe ndakirambuye, mbasabiye umugisha mu izina ry'uwampamagaye akacungura, umwami wacu Yesu Kristo. Turabandanyije rero mu izina ry'uwatubambuye kandi waducunguye. Ndagukunda cyane, ariko sijye ni Kristo uhoraho aguhezagire. Amen.